počeli smo sa borbenim avionima. Sad je izašla druga knjiga Borbeni helikopteri. Autori su Radomir Vujković, potpukovnik, i mislim da je značaj knjige u tome što je prvi put kod nas objavljen jedan tekst, to je uvodni tekst u knjizi, o taktičkoj upotrebi helikoptera u raznim vojskama sveta. Koliko tipova helikoptera se nalazi u vašoj knjizi? Opisano je 30 tipova helikoptera i to su svi oni koji se koriste kao borbeni. S tim što od toga nekih 8-9 tipova su razvijani kao borbeni helikopteri, a ostali su postali raznim prepravkama drugih tipova helikoptera, su prešli u borbenu upotrebu. Taj uvodni tekst je opisao taktičku upotrebu sa podacima gde se koriste, na koji način. Vrlo je lepo opisana upotreba i filozofija upotrebe helikoptera, recimo u američkoj armiji, isto tako u ruskoj armiji, i zatim kompletan presek koliko helikoptera koje armije koriste. I ja sam izabrao za današnju emisiju jedan prelaz između helikoptera i aviona. To je novi projekat V-22 Osprey Bela i Boeinga, koji je zapravo ni avion ni helikopter, to je konvertoplan koji se ponaša u pojedinim fazama leta i kao avion, a i kao helikopter. Projektanti američkih fabrika Bell i Boeing ostvarili su jedno od velikih želja mnogih konstruktora aviona kroz istoriju avijacije. Napraviti letelicu koja poleće kao helikopter, a zatim leti brzinom aviona. Njihov zajednički rad je proizveo konvertoplan V-22 Osprey. Motori na krajevima krila su podignuti, pa elise na poletanju imaju ulogu nosećih rotora, a u toku leta motori se zakreću za 90 stepeni, pa rotori postaju elise, a krilo stvara kompletan uzgon. Amerikanci su prva ispitivanja obrtnog rotora obavili još 1951. godine na Bellu XV-3, a obrtnog krila na Vertolu V-76 1956. godine. I naš naučnik Nikola Tesla imao je svoj projekat konvertoplana sa obrtnim krilom. Međutim, nivo tehnološkog razvoja u svetu sve do današnjih dana nije bio dovoljan da se takva letelica uvede u serijsku proizvodnju. Američka vojska je početkom 1980. godine objavila konkurs za letelicu sa vertikalnim poletanjem, koja je u stanju da brže od helikoptera prebaci trupe na veće udaljenosti. Ugovor o razvoju V-22 potpisan je 5 godina kasnije, a prvi prototip je poletao marta 1989. sa aerodroma Arlington u Teksasu. Korpus američke pešadije je izrazio svoje zahteve, mogućnost prevoza 24 vojnika sa punom ratnom opremom i taktičkim radijusom od 2000 km. Osim toga, mornarica je istakla zahtev da se V-22 opremi tako da na brodovima i nosačima aviona može da se spakuje u potpalubni prostor. Konstruktori su to ostvarili ovako. Kopnenoj vojsci su bile potrebne slične performanse, a ratno vazduhoplovstvo je u V-22 videlo rešenje za prevoz svojih specijalaca na velike udaljenosti. Početna ukupna narudžbina je iznosila 913 V-22, ali su troškovi razvoja progresivno rasli i premašili cifru od 10 milijardi dolara, pa su američke oružane snage redukovale kupovinu na 300 primjeraka. Do sada je ukupno proizvedeno 6 prototipova. Četvrti i peti prototip su uništeni u udesima u kojima je bilo i poginulih,
što je u jednom trenutku 1992. godine ozbiljno ugrozilo ceo projekat. Ipak razvoj je nastavljen, ispitivanja su daleko odmakla i serijska proizvodnja se očekuje početkom idućeg veka. V-22 pogone dva motora fabrike Allison snage po 4600 kW, odnosno 6150 konjskih snaga u poletanju i 5900 konjskih snaga u letu. Masa prazne letelice iznosi 14,5 tona, a maksimalna masa u poletanju je 28 tona. Maksimalna brzina krstarenja je 565 km na čas, što ga čini dvostruko bržim od helikoptera, a maksimalna brzina krstarenja na nivou mora je 506 km na čas u horizontalnom položaju motora i 185 km na čas u vertikalnom položaju. Dolet je 3900 km sa 5,5 tona korisnog tereta. Prototipovi nisu naoružani, ali proizvođači razmatraju mogućnost i naoružavanja letelice. Kako je fabrika Boeing uvek razvoj tehnologije koje je platila vojska kasnije koristila i u proizvodnji za civilne potrebe, već sada najavljuje da je civilno tržište za konvertoplan od 40 sedišta oko 2500 letelica, koji bi prevozile putnike sa sletanjem u samom centru grada, jer je za sletanje dovoljan običan heliodrom.